Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Rymbai Skhenshynriah SC kalalong kaladu jong kani ka ayom milekai Super Division Football League Third Kyrmen Shylla Contribution Trophy kabapanya da ka Asian Hills District Football Association. Kani ka nam ladu kalawan hadian ba Rymbai Skhenshynriah SC kala penlim ya kasutnga SSSC ha ka jingkwan final kalalong hamadan plang plastik hadian syndrome ha ka khatsantrik uno pra ua badaya bare la kalalong namtam hagani gajinga kun ha kabaling ba ka gol kabaulah tap ha ka minute ka banyo kulai kala penbiang pura ya ka Rymbai Skhenshynriah panyo ra ya ka nam la adu mta ka ayom milekai ka Rymbai Skhenshynriah da kani ka Namjop kan yo ru ban mi khmat ya ka district ha ka Limpung Meghalaya State League ka banwan ya ka khusnam da ka song pisa ka basilak tingkat ka trophy syakala adu la sam da menteri sarkar jela badiru MLA ka cleariat uba Kyrmen Shylla kat ba ka kenhun ka bon baar kala yo ra ka song pisa ka ba san phojar tingka ringkat ka trophy bala sam do president MFA uba Hamlet son doling ha ka jinga don nang kinoket kam ki khat ka EGHDFA Luan ni kapor banetre ringkat ba pi ramagla ban kitiu ya ka football la kalong ni ka thai lani hak jelahi barok wei baga Kyrmen scam lengba kani ka football league belapulang da Asian Hills District Football Association kimi born ki players ki ban mi kiman ya ka district lani jelahi barok wei baga scam lengba kani ka league tournament ki babon kimi ki player kam tamen dalele ira kre ban kedan ke jumpa kre ki babon ki tournament kata kalau macam senam apa berikom kandon ke Meghalaya Games bat ke football ru kedain ke di disiplin bat ke football ke pelong kedai kandon team kumjuru gilapin kre ya kene ke Meghalaya State League tournament wajroman ke senam kumjuru kandon ke Santosh Trophy hangthi pojala Arunachal Pradesh ban kita community balamba kili belapulong daga district sport association kinmi bon ki player ki bakin side ki bat tibet namar kat bagai kapai ni ngim duna ke sabapon bag tibet hagi lakai football tenak yang ki komka MFA ngin septem lamba ke district sport association kumno pe pha in player bin select player namda ka Santosh Trophy ni Kyrmen scam bagani league kan se bon ba player number de long time ka jogi nagliam jo ka Meghalaya Football Association yan mesiam bi ka district hamne ni training kar ka bagpi bandam dio ya ka football ada time but kumjuru hadas dia di Broadway. Apa kita rengkan ngeskan ilaban yo berkait so jom kecil jom. Nyawa yang kecil ro yang ki wahe ki betip ki football. Tujuh im hari ni kita orang ki Eastern Hills mango winner. Kau pemik hari kita di players hadi club ki mo pero per. Jo orang ni kita nyawa nu betul yang ki club mo yang sor silong ki mo em ki no Eastern Hills. Sampai kita tu aman kau winner, kita siapa sorong ini, bagi players yang ida kugi, betai, bakar, ada IPM huni, bokun kini football ini do pon Meghalaya, lani di club pon Meghalaya, ikwa review, wahai review ski India, wilayah lo, ya World Cup tu player yang Eastern Hills dari Ichi bentalang ini, kita tu jangan lo nilai yang apa nilai yang hilang lo ini, nanti dalam lo jadi kembali, jadi Gretchen yang pi, contribution ke yang pi berkantam ke jenis yang nilai yang ke District Sports Association bagi District Sports Football Association yang ini ngai skema kita yang ini nak cuci isma sejauh ini play gimana kita emang dari sini kantam di media di bukan apply emang cuma ini bagi kita tournament ini nak cuci cepat kantam hari ini kita lang yang ini bro baby doni kita play lang ini bro play jatuh
Hima.